Želimo da postignemo čisto i negovano lice sa naglašenim konturisanjem, svježinom, dobro oblikovanim obrvama i sočnim usnama. Kako bi koža bila sveža, a šminka se ravnomerno rasporedila, najpre nanosimo Baby Skin Primer. Odabrali smo dugotrajni tečni puder 24 sata Super Stay, koji će na licu ostati tokom celog dana ili večeri. Nanosimo ga uz pomoć okrugle četke, pokretima od sredine lica ka spolja. Afiniton korektor nanosimo na predeo ispod očiju, utapkavajući ga, ne razmazujući, i to jagodicama prstiju kako bi se ravnomerno rasporedio. Za fiksiranje podloge širokom četkom nanosimo Kompakt 24 Super Stay puder, koji će kožu lica ujednačiti, a podlogu fiksirati. Sljedeći korak je konturisanje. Senčimo uz pomoć Master Sculpt proizvoda za konturisanje, i to najpre nanoseći velikom četkom i nežnijim pokretima tamniji deo. Ovaj tamniji kontur izvlačimo na onim mestima koja želimo vizuelno umanjena ili sužena, na obraze, odnosno ivicu ispod jagodične kosti i gornju liniju čela i spoljašnje ivice nosa. Rumenilo u nežnoj roze ili kajsija nijansi nanosimo na sami vrh jagodica, zaobljeni deo lica koji se prirodno istakne kada se nasmešite. Highlighterom, to jest svetlijim delom Master Sculpt proizvoda, blagim pokretima ističemo deo lica tik iznad jagodica, slepoočnice, deo čela između obrva, nosnu kost i vrh brade, za prirodno blistav izgled. Kao podloga za senku, ovdje će vam poslužiti Tattoo 24 sata, senka masne strukture u mat bež boji. Nanosi se na ceo kapak. Iz The Nudes palete, koja daje veliki izbor nijansi za poigravanje, biramo najpre tamniju nijansu mat brown senke, kojom izvlačimo ivice gornjeg kapka, od deblje linije ka tanjoj, a zatim i donjeg kapka. Nešto svetlijom nijansom brown boje senčimo kapak linijom arkade, nežno blendujući četkicom sa već postojećom bojom, kako bismo dobili što prirodnije pretapanje nijansi na kapku, a zatim isto uradimo na donjoj ivici kapka. Najsvetlija sedefasta senka iz palete služi nam za isticanje luka obrve, pa je i nanosimo tik uz obravu, kao i unutrašnji ugao oka, njegov gornji i donji deo, otprilike do polovine kapka. Maskaru Push Up Drama sa efektom veštačkih trepavica nanosimo u 2 sloja. Koristite vaš uobičajeni stil nanošenja, ali pre drugog sloja sačekajte da se prvi malo prosuši. Za dramatičan večernji urban look maskaru ćemo naneti i na gornje i na donje trepavice. Obrve ćemo uobličiti brow satin olovkom za obrve, najpre koristeći deo u boji. Hitrim pokretima iscrtavamo linijice prateći prirodni rast i oblikujući željenu liniju obrva. Možemo zadržati i ovako pedantan izgled obrva, a za aktuelan obojen izgled obrva boju prosto blago utrljajte četkicom. Na usne možete naneti Baby Lips balzam za usne sa bledim roze pigmentima, pošto ste ih prethodno uokvirili olovkom za usne identične nijanse. Sledi zatim Color Sensational Creamy Matte u izabranoj boji. Uvek je važno da nijansa olovke za usne sasvim odgovara nijansi karmina. Za večernji urban look, kao sa njujorških ulica, odličan izbor je Vivid Matte Liquid u jarkoj fuksija boji. Ceo make-up fiksirat ćemo uz pomoć 24 sata Super Stay spreja, koji će pomoći da šminka traje duže i izgleda svežije.